Hello guys, welcome back to another video. Tuni ahi kakho wapat na cycle kazut kit dinga hiin kakho o kitile kakho o chua ki hal ha ahitai sai molo le khomang tabang ahitain ta he thuang no maung ki tha chen kit ngal lo le ki hal ha chu hitan hiang le ki uma hiin la chu church ta khon lai la in mun nga na hiin lai la hi ki hal hagam ahitain rong la khiti a hi ki hal ha nung hi rong la kho king a ki panga hi in Tuni a hi cycle ka gachi ding hi in khadaya ka chia chun ama sa ka chia chun mal cha hing ka ki po in khol sa ding in abana ka chi ki na chun mal cha gop ka ki po in tu chunga hin cycle ki phangal ngal ding sum zakhat jani be khol sa ding a ki nei lo la awa na pala anadi ka ti ki lak kanu in a cha khat in got pe in cha hi Kahin ki po a ka hunga hi in khol sa ding a lokala acha hi in achal alapai zathum zalia Kahin ki zo ding hi in tuna vlog Kahin sip lo na hi le news Kahin siman lo ding hi ta is as vlog hi Kahin sim hi in lam hi pungni pungthum ka zo ding kulang cycle ka thun le ka na diu kho mi tamatam chapanga tamatam in bhara a ki ma hi in new song ki sim thei lo de hi pha na chu vlog hi Kahin sim hi ta en ni pi hi rong le a kho de ni dang le in ka ki le lang le in sim ki thau diwa hi in guys. Hello guys, nga amun khat na kapapan panay mau hilal he tante dang cha he tante cycle ka thun ka thi mai thei aite ti ka don sa de bhaya cha chung bo chung ne ei gol hang pu yang ti la don nom hi so ai ki po ki kel ji he guys po neo thamum lo có thể chỉ ra cho anh cũng tạo thành được chỉ có rất là phải không ạ hi ti pya ki lam tha thai mi do diu nai mo mi kỳ tài là liền mi do diu hina lung khamum kêu hello guys tu molting ka leng do ha leng do tan lam pi he ha lai se kian lai se ki leng do ite lang nung lang khoi la a he hon he dio ha la hon ki ha pon tin ta he non stop ma speed na kian su ki kap su dai tai chỉ nộp ta vậy ta bây giờ nó cho tao thế cái bạn đọ pay đấy ta kian su hết trơn ngắn chỉ cái tàu thế là guys cái ngã nó mang thay không hết cả loài pa hạt bẹ sẽ đi cái ngã po là vỗ để thu xây lên này. Hello guys, selai he metric first division kan isut do namun he hey ông to a school min ki malopi ha na Modern English Higher Secondary School sila he first division metric first division ani ki sun do he ama he da nang thar nei tai nang cha hey à thọ second thì cho ama second ani sut do na ma kumni theng de ki motor ka lo sala cặp cái gì nhỉ up lo thu pi lo i hin phat la phai cycle bazar Sunday ya mi tam lo gari ông be lo dukan ông che hong lo Tuni he news Kahin sim thei lo de he ai chu ka po do a he wana stay lang le ni tha sim pan ki dio he guys chu nei na he them diwa kong taw hello guys Tuni adinga blog inisia moi chan che tan tin sip lo de ka ti hin hyang la Tuni news a ki sei la a ki sim lo di a cha ani he them na ding wa cha Kahin se ma he wana stay lang le inisim kit pha na le ave angai ding in ani ki gu chi ikit na te ibon chavenim na che wa mang pha